رینگو باجار و باجاروکن کردی به هفگره ددن نگش دبن کنترولا هزینیه پکه دنه میناریا حسکه قامشلو گوری بندن رژیمه لسرویریه بونه جه استانگیه جه کردان را و بتایبت جه خورتان را طلاب ما كرد بشكل عام قوتين حسكي دريا دولير نظام ناين جبر مطلوبة عسكرية نقش دريا عمودر أغلبية وانا درمتين بهتر سروات كلفة مثلا نحيا مادي ونحيا وقتي كي دور 6 ساعات 4 ساعات حياة ودقين حسكي قال لك أصلا قيادك شيء طلابي ما حياة ودقين حسكي همورین گوژ پارزگاه حسکه بر به باجارن سوریه و دیچن مینا شام و حلبه هاتنا کنترول کرن جالیه هزن تندرو و لورا کرده گو پیدویه کویلوان باجاران هبه نچار دبه به پالافران هره او اوجی نرخوه گلکی بهایه براستی ری وکی شامی حلب لاذقیه او مجربین داخل قش هاتنا قرتن ام نكارن هرن يعني ملت نكار هرج برفان كومي وشتا وك داعش ارهابيه وهاتنا فان مناطق جبر كردا وري هاتي قرتن بالذات ملت كرد يعني تكار نكرد بتكار باصاهر لتني كرد نكار باصاهر شمات كرد وبوي بالطياره يعني بيقوت بطياري هرجي بطياري جي مكلف سيرفي ملتي سرنخوشا سرفان طلاب جامعه خوندوانین کرد گلیزانین گهن دروی روجاوای کردستانی دخوندن جبر آلوزیا و گوهستنه پرانی آوان دفج خوندنا خبردان و کوچبر بون استعداد بوم الجامعة ديالي مابو صارش مش زي خلينا خلصكم لنتيجة غير تطبوين بسيطرة داعش سل الباجارية ديالي ودورة ديالي حميكي وريا ديالي تطبوية جبال فيتش تيمنا ما كان هان ديالي ومنا ما كان خلينا كجي تمام بكن وقال لك هوالي مجي مابو صارك جوانا صار تعليبون ابو دركتن جدال ويتشون كردستان يتشون اوروبا وخلينا وانا ولوما اف دو سالن گورین دبن کنترولا رخستنا داعشه لبر کردان بتنه هاتنه گرتن ایوان حسیب روداو حسکه